Stanke od 14 dana čekala vas nastavak borbe za bodove i utakmica Širokog Brijega, da čujemo vaše razmišljanje od 10 minuta. Odmah da se malo izvinem radi glasa, grlo mi je odšlo, pa ako neko nešto ne bude razumio, ja ću ponoviti. Kao što rekli ste, 3 pobjede u nizu, sigurno da imaju veliki značaj. Nakon, hajmo reći, jedne početne krize i kroz prvenstvo, ponovo smo tu u igri na par bodova vodećih i ova utakmica protiv Širokog ima jedan veliki i ogroman značaj u ovome trenutku. Za eventualnom pobjedom ostali bi tu u vrhu. Nakon toga, pod navodnicima, čeka nas veliki broj utakmica kući. Gostovanje prije toga u Bijeljini, kup utakmica, tako da jedan raspored možda mnogo povoljniji nego što je to bilo u startu prvenstva. Zbog toga samo mislim da je ova utakmica sutra veoma značajna, a naravno kako za nas, tako i za goste koji su promjenom trenera sigurno željeli da razrmaju ekipu, da probude ekipu iz neke monotonije, rekao bih. I sutrašnja utakmica sigurno će biti veoma teška za nas. Bez obzira što možemo reći da u ovome trenutku smo u nekoj boljoj formi nego što je to Široki Brijeg, ali po tradiciji opasan protivnik, uvijek u Mostaru igra kvalitetno. Ali vjerujem i ohrabruje me utakmica protiv Krupe koju smo odigrali prije nekih 12 dana u mome, a iz struke smo odigrali jednu od najkvalitetnijih utakmica uopće od kada je Krupa u Premier Ligi. Znači direktno protiv njih. Uvijek smo se nekako mučili da dođemo do pozitivnog rezultata. U Krupi od prve do zadnje minute to je izgledalo veoma kvalitetno i bez obzira što smo gubili, vjerovao sam da tu utakmicu možemo dobiti, što smo i ostvarili. Posebno što me raduje u Krupi je to ta trkačka moć koja je se sigurno poprava i u odnosu na utakmicu protiv Zvijezde, a posebno protiv Tuzle Citija gdje smo zaista izgledali nemoćno, rekao bi čak jadno na terenu, kad je u pitanju ta trka i agresivnost. Krupi je to bilo zaista dobro. Tako da vjerujem da smo ovako osvježili ekipu od onog umora koji su igrači imali u nogama prethodni period. Ovaj period 15 dana smo također radili na tome da ekipu održimo na jednom fizičkom nivou, ali ne da je premorimo. Vjerujem da smo to uspjeli, igrači se kroz razgovore i ovo što smo vidjeli na treningu dosta dobro osjećaju. Mislim prije svega da ćemo trkački moći odigrati jednu korektnu utakmicu, nadat se i kvalitetno, a naravno sve ovisi i o tome koliko će nam Široki to dozvoliti. Znači, nije neki imperativ pobjede, ali sigurno da je veoma značajna utakmica, jer bi nam dala i, kažem, jedan određeni podstrek, jedno samopouzdanje, bi se vratilo u ekipu, ako kažemo, početnog lošeg starta. I ima više razloga zbog čega postoji rezultat bio dobar u ovom trenutku. Ako možemo više riječi o Širokom Brijegu, mnogi će reći da su dosta slabije u odnosu na prošlu sezonu, vaše razmišljanje. Činjenica da su im otišli neki važni igrači. Očeo, sigurno da im je očeo i Lončar, očeo i Menalo. Wagner završio karijeru. Ko? Wagner. Naravno, mislim, ova dva mlada igrača dovoljno govore o tome da su pod navodnicima oslovljeni, ali Široki Brijeg opet u vrhu. Problem sigurno imaju u toj nekoj realizaciji, u samoj završnici. Malo golova su dali,
ali isto tako malo i primili. Znači u ovom trenutku jedna ekipa koja je čvrsta, koja sigurno ti neće dozvoliti veliki broj prilika da im napraviš, bez obzira što je došlo do tih promjena i igračkom kadru, vjerujem da su oni sastavili, znam da su sastavili jednu kvalitetnu ekipu, tu ima dosta iskusnih igrača, ali eto, mislim da ih uhvatila jedna kriza koja uhvati sve momčadi na svijetu u nekom periodu prvenstva, njih je zahvatila evo sada, naravno da će pokušati da što prije se vrate, izađu iz te krize, ne daj Bože da to bude sutra protiv nas, ali igraju jedan čvrst nogomet, imaju trenutno jednog igrača Matića koji je u jednoj zaista zavidnoj formi, koji igra kvalitetno i u sredini, pridodaje se kvalitetno opasan i kod prekida. Tako, Čavraju koji nikad ne znaš hoće odigrati serijsku utakmicu ili će podbaciti to tamo, Dinu Ćorića, Markovića po lijevoj strani. Imaju evo sada i uvode mlade igrače koji sigurno imaju velike i ambicije i želju i volju i motiv da se pokažu, pogotovo promjenom trenera, novom treneru. Sve to govori o tome da ni u jednom trenutku ne smijemo podcijeniti, niti ćemo podcijeniti Široki, ali ono što očekujemo to je jedna nova agresija, agresivnost samoj ekipi. Mislim da je novi trener i stil njegovog rada i način njegovog i razmišljanja o nogometu, a i kao igrač je bio takav da će se promijeniti, odnosno da će Široki igrati još agresivnije, pogotovo u toj zadnjoj liniji i u srednjem redu, što može naravno ne samo za nas, za svakoga predstavljati problem. Koliko on to mogu u ovome trenutku i fizički i ono što trener bude tražio izdržati i realizirati na samom terenu, to je veliko pitanje. On se evo igrao protiv Želje 20 nekih minuta, tad je već novi trener došao i naravno po nekim njegovim uputama, bez obzira što nije sjedio na klupi, su radili i treninge i odigrali utakmicu protiv Želje, su izdržali 20 minuta tog nekog polupresinga, agresija, nakon toga se totalno raspao. Ne mora da bude pokazatelj da u ovome trenutku fizički oni još nisu spremni za nešto što od njih trener traži. Nema u Bosni i Hercegovini jedne ekipe koja može igrati više od 15 minuta nekog presinga, agresije po cijelom terenu ili na zadnju liniju, to ne postoji. Mi smo fizički prije svega tako spremni da to može uraditi bilo koja ekipa. Ali govori o tome da će do određenih promjena u pristupu i načinu igre doći dolaskom novog trenera. Tako da moramo biti oprezni. Pogotovo tih prvih 15-20 minuta kada očekujemo da eventualno čak i ovdje oni naprave jedan pressing, polupressing na našu zadnju liniju, da nam ne dozvole da kvalitetno iznesemo loptu. Iako u tih prvih 20 minuta ne budemo pravili neke greške u toj pasi, kako bi eventualno njima dali mogućnost kontre ili polukontre, onda vjerujem da bi mogli u nastavku utakmice da budemo mnogo opasniji, odnosno da sam protivnik bude neopasan. Trener, u prethodnih petak da se vratio na klupu, da ste rotirali što je prilika, što zbog vaših odluka, šta možemo sutra očekivati kad je sastav pitanja? Znate se, mislim sad evo došao Namir Veselinović, tu imamo 7 stranaca. Prvo i to u neku ruku određuje, a im može imat 4. Određuje ti sam sastav. A i ovo 3 ispod 21 godine ti određuju da nekad moraš naravno postaviti i Kiću i Markovića, možda u tom trenutku čak i nisi razmišljao o tome da ih staviš. Ne govorim da Kiću i Marković igraju samo radi toga, odnosno su u kadru radi toga, ali o takvim stvarima, nažalost, moramo voditi računa kako na kraju krajeva kadar iskombinirati, rotirati. Vjerujem da neće još dugo. Pomalo neke stvari dolaze na svoje mjesto.
ali sigurno do onog trenutka dok se ne uvjerim da imam 13-14 igrača u koje ću vjerovati do kraja ovog zimskog perioda, do tada ću i rotirati i davati prilike svim igračima koji su u kadru na svojim pozicijama da pokažu šta mogu. Evo gore u ovome grupi nije počeo ni Todorović ni Filipović. Upravo iz tog razloga što je jednostavno ne da ja izmišljam toplu vodu, nego želim da im dam do znanja da ono što pružaju u ovome trenutku nije dovoljno da startaju u prvi 11, kako se to odnosi na dva najbolja, među najboljim igračima prošle sezone, tako će se odnositi na svakoga. Počeš od kapetana Stojkića pa do najmlađeg Stanića. Mislim da to donosi pomalo i ploda sve tako neko razmišljanje kod samih igrača gdje jednostavno nisi predodređen da budeš u prvih 11 među 18 ako to ne zaslužiš kroz trening, kroz profesionalni život, kroz utakmice. Naravno da bi bio najsretniji da u ovom trenutku mogu reći da imam 14-13 standardnih igrača u koje vjerujem i koje bi forsirao do samog kraja, a ovo ostalo kombinirao, ali ne mogu to reći i na meni je da to pronađe. Ali nekih većih promjena u odnosu na grupu neće biti u igrački kadru, mislim među 18. Nažalost, jučer na treningu je se Šošić izgledao ozbiljnije povrijedio. Na njega smo računali u ovoj utakmici, podigao se nakon ovih priprema, odnosno ovih 10-ak dana i kroz sam razgovor i vidljivo je to i na treningu, da je se i fizički i mentalno podigao, ali eto, desit se nesreća, jučer na treningu je ozlijedio list, izgleda da je to ozbiljnija povreda mišića, da će ostati najmanje 3 tjedna, znači praktično skoro pa do kraja iz ovoga prvog dijela. A ovo ostalo je tu, zdravo, naravno, Vačinović, pa onda Marko, Vencun, Kadušić je dosta umoran od puta, jučer je došao, vidjet ćemo da li će biti uopće u kadru. Ali ovo ostalo je sve tu, zdravo i po razmišljanju, odnosno po ono što sam vidio, kvalitetno smo se spremili i razgovarali smo jučer ovdje nekih sat vremena o svemu. Po nekim njihovim razmišljanjima su spremni za sutrašnju. Kolega, vaša eventualno pitanje, hoće li možda Veselinović biti konkurencija? Neće. Dado još neće biti konkurencija, ja sam s njim razgovarao prije par dana, očigledno je da Dado u ovome trenutku fizički nije na nivou koji zahtjeva općenito nogomet, da ne kažem BH liga. Važno je vas da nema ni pravo nastupaš, nije došlo certifikat. To nismo imali i bez toga, kažem, on ne bi konkurirao i on je svjestan toga da mora postepeno da dođe do te fizičke spreme i neke forme koja bi zadovoljila u ovome trenutku ambicije Zrinskog, koje su i ove godine visoko, ali je, mislim, je inteligentan. On kroz treninge ne forsira se kao, recimo, šta ja znam, Šošić koji je trenirao zaista kvalitetno, pa se desi ovo što se desi. Ne kažem ja da je to razlog njegove ozljede, ali sigurno volja i želja koja je kod Damira bila u ovom trenutku da se što prije vrati i spremi, mogla da utječe na to da Mišić nije u ovome trenutku izdržao sve te napore. On dosta to progresivno radi i mi pokušajmo da spremi Veselinoviću da dođe na svoj nivo i tek u onom trenutku kad bude na tom nivou fizičke spreme, a kvalitete su neupitne, onda će tek konkurirati za prvi tim. Ako ja mogu treneru, vidjeli ste ekipu u malo turbulentnom vremenu, niste možda stigli ni secirati kadar,
to je ipak drugačija momčad nego ste vi vodili prošle sezone. Bez obzira koliko se imena promijenilo. Evo sad ste imali priliku voditi na te mini pripreme. Jeste li malo bolje sad upoznali te nove igrače koje su, kako su vaše ideje sad promijenili, što muči i kako ste igrali prošle godine? Pa jesam, mislim, dobro, tu ima 4-5 igrača koje ja nisam poznao od prošle, koje su došli ovog ljeta. Bekića sam gledao i dok je još u Zrinskom igrao i u Sarajevu i otprilike znam šta može, šta ne može. Sad naravno sam se bolje upoznao i kroz treninge i kroz ove utakmice i ove montažu koju sam mu dao, gdje šta treba s njim raditi, koje greške praviti, šta treba otkloniti, u čemu treba mnogo više da radi na treningu kako bi maksimalno doprinjao svojim igrama i klubu, a samom sebi. Šošća nisam zaista nikada igrao, ali sam ja imao priliku da razgovaram u ovom periodu s trojicom igrača koji su s njim igrali, još dok je bio u Dinamu. I kažu da kad je fizički spreman, kad je mentalno stabilan, da nisu igrali sa boljim igračem. A to je neustavno, to se vidi. Veselinovića ne poznaje. Malog ovoga Darija, što je došao na ljevi Rugaševića, ja njega isto ne poznajem. Sve je to novo, a ovo ostalo je od prošle godine. Rahmanovi, ovoga Rustemovića isto poznajem. Znam šta može, šta ne može, koliki je doma, dokle može dobaciti, dokle ne može. Tako da nešto posebno nije mi potrebno vremena da je vidim. Teško da mogu tu pogriješiti u nekoj procjeni da li će dati prednost Pezerovi i Mičilijaku ili Rustemoviću ili Perišću. Sve to tu u 10-20 grama. Tako da očekujem mnogo od Veselinovića, s obzirom da nismo u zadnje vrijeme imali dobro, Haris je bio dosta snažan, visok, ali 193 cm Veselinović ima i garantirana, kad se naravno spremi sve to, jednu kvalitetnu špicu na koju pod navodnicima možemo se osloniti, jer gro naših akcija, odnosno ono što ja zahtijevam, je to da igramo preko bokova i sad te kvalitetne centrošte, vjerujem da će on još kvalitetnije znati iskoristiti. U njemu mislim da smo dosta dobri, vjerovao sam evo do jučer, mislim vjerujem i sada da je dan jedan igrač koji bi nam donio tu prevagu u sredini, koji može napraviti višak, koji je tehnički zaista superioran u odnosu na druge igrače, ali nažalost evo nikako da ga dovedemo u jednu poziciju 100% spremnosti pa da to sve vidimo. Tako da, ja sam rekao jučer igračima i na sastanku, ne znam da li će se vi složiti sve to, mi smo izgubili neke igrače, očili su, ali smo dosta u ovom prelaznom roku, ne kažemo lutali, nego smo bili u nedoumici. Ko je za Zrinski, ko nije, ko će napredovati, u koga ne vjerujemo da će napredovati. Pa smo neke prekrižili, pa smo ih vraćali, pa smo im davali novu priliku, pa nisu je iskoristili, neki jesu, ali ja sam jučer rekao da mislim da Zrinski u ovom trenutku, bez obzira na respekt ostalih protivnika, i dalje ima najkvalitetniji igrački kadar, jednu širinu kvalitetnu, i da sigurno i ove godine ima velikih izgleda da se bori za prvo mjesto i da ponovo osvoji prvo mjesto. Na tome mi radimo, ja insistiram na time da nijedan igrač ne izgubi tu volju i želju za novim uspjehom, za novom potvrdom, i ako tako u svačionci budemo razmišljali, onda vjerujem da ćemo i ove godine biti. Kakav je status Šime Držana? On je bio bivši trener Prekrižan koji vas je odšao na pripreme za Međugorje. Šime se pokazao u jednom dobrom svijetlu, i što je ovo nekako i čudno malo,
Probali smo ga gore u Međugorju na poziciji desnog bočnog, gdje je po mom mišljenju iznad mojih očekivanja odigrao veoma kvalitetno. Što znači da i tu poziciju u određenom trenutku Šime, vjerujem, može kvalitetno odigrati. Naravno, i dalje ostaje konkurenciji za svoju staru poziciju na desnom bočnom ofanzivnom igraču, ali igrom slučaja, isprobali smo ga na defanzivnu, zadovoljio, Šime radi odlično, kvalitetno, profesionalac je i vidi se da on, dok je bio van ekipe, je radio na sebi, da je održao tu fizičku spremu, da je 100% spreman. Nažalost, svi nisu radili na tome, ovi koji su bili u drugom planu, tako da je Šime svoju priliku iskoristio, dok neki drugi nisu. Kolege, nema više pitanja, hvala vam.